Sobat Bismania, selamat sore semuanya. Jumpa lagi bersama jurusan Medan ini bang. Ini simpati star double decker yang apa nih? Big Top nih. Big Top 2. Udah ada lambang gap lampunya, lama apa itu? Ini dekeran. Oke bang, Bang Tony. أشهد أن لا إله إلا الله
رسول Oh, keren juga nih. أشهد أن محمدا Iya bang, Simpati Star ya, Simpati Star busnya nyaman banget. Tengok dari belakang. حي على الصلاة Ada Halmahera juga yang mau masuk sebentar lagi. Metro. Ini bus Pekanbaru. حي على الفلاح حي على Mana lagi? الله أكبر Mana cari makan الله ya? أكبر Kapal kali. لا Keren juga bosku. Bos tuh ya? إله إلا الله Ada bintang utara apa ya? Bintang utara ada di Laksana. Sana SR2 bintang utara masuk peron. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Ya, semoga sukses buat Simpati Star. على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Ya, ini mau sholat dulu bang. الله أكبر Habis nih sholat lagi nih. أكبر لا إله إلا الله Oke, terima kasih telah menonton. Itu aja live sedikit sore hari ini. Bus tampaknya nggak rame, atau juga ada yang sudah pergi tadi, ada juga yang belum masuk ke terminal. Oke, terima kasih telah menonton. Mau sholat dulu. Assalamualaikum.